Da kilakngot ki kun samla. Hapo kashatri jong kachelong Archdiocese Catholic Youth Movement kilat tu caka parish maulai u Dominic Savio Bakhoj ban sakhi ya kejimpen kut no ya kelempong ba ni kejing kendok lang ki kun samla ke ba arpuar ke ba kiju pelong shisin arsenam na gebenta ban wanra ya kejing ya teli ki kun samla ban trei na benta ke kamjong blei ban kumju ru na benta ke bahagamiat hakim lang salang kete kejing kendok lang ki kun samla hakba kani kelempong kelas dang nadu ka shphoterik benai kelalingkot ajar pesan balapun kut no hakasingi blei kata haka khadar tarik u kelalingkot hakba u Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong kongsan ban permenta ya kemas Bakhoj hangat kejingan lang Dyson Youth Director u Father Jimris Chella nangta u Father Edmund Carson Tiu senrop Dyson Youth Director bat kilingdo soblei kiruniam bat kiriu pajba hakelempung dorban ke bar puar laya sakhilang ru dokumentari sarkar bakentup UKMLE bat ke officer nadu ke Deputy Commissioner ke Kong RM Kurba bat kinongkit kam ke SACYM kiruniam sister bat kiwe kamat phang pedeng ketei kelempung ba kelong ka Eucharis bat kisamla ngalawan bakin dobyo jingim bat ke jingim ke bapura ke balasat na ka gospel u Yohanes kelanong bashpo ke khat shpo ha kano pai singi jong ka kharar trik ubnai kelalingkot kinongyalam ke SACYM kilalum lalang ya kipara samla ban pensengap ya ke ke bagaseng SACYM katri na benta ki khon samla ya ke bala pensengau do president usamla Alvin Savio Kharkongor Shushu hakelempung ki samla u Archbishop Victor Lingdo ula pashat ya kisembo jingperkhat ban penkemau bangilong ki khon bayaine jong blei lingba ke baptisma Bakhoj baru ki khon yo pateng ya ke beneng nangta u Father Jimris Chella Dyson Youth Director ula keren lingkot syapang ke Eucharis Bakhoj bat ki khon samla bat ki samla na borok ki nyautli ki zone kilapen kemen bat yoro yu blei de ki skit ki jingelek kai bat ke jingpen kop borom ya kinongket kambarim ke SACYM kibala ringko sya ke jinglong kemi long kpa ya kebala sam do Archbishop Victor Lingdo bat ke Lingdo shwa ba ki khon samla kilet phai no shala ki yeng kisem kinangyalam ke SACYM haringkat do Archbishop Victor bat u Dyson Youth Director Father Jimris Chella kila ai ke jingker kukerdo da ke Eucharis Bakhoj bakilong kita ki ikhtiar banra jingshai sya ki weipat ki khon samla bakum ki samla ke balang ki dei banlong kita kila wei babha jong ke balang bat jong ke imlang salang ya kete ke convention ba arfar la khliap lama no do Archbishop Victor Lingdo bat ke jingpen bana ya ke convention ke ba arfulai kansalet ke parish maula snai ke bahap ke zone 2 jong senam arhajar arpunyo Kadang ilong kerpan, perakisan piye, bersama piye, ni barang ilong kerpan. Nama ini ikut bayi dia jumpai. Ia kebalakan kadok dalam dok, balakan dengan mesir dalam mesir. Dia baru mengiru sitin lakan kadok ini, pagi, bagi kecikha kapal, kecikha baptisma. Dak ban mesir Bakhoj ban long ikun jauplei kinong yo pateng ya kapeneng di paro hari ni dei kinong yo pateng ya kapeneng nama kata ngom kibadan bokke bagi long ikun jauplei bar sana ni kila long ikun jauplei kila yo ka baptisma ban plek kam traya ni ikun bagi jauh tidak makata niha banyak leti cengiken bau trai barung hakata gamishan tu banyak bat penim bat sispa bat syayap bat aiki tadi bat perkuat yang kepok kesan cengi baro cekor cei bat penpoi peneng ya baro tidak mengiru ha gamishan cengi hadir mengenai baptisma dong banne ya kemon cukup nei
ban Ailem, ban Samlam Hakiway, yakan yakan mission baglayo, balok pun pernah. Amdek tang regiment, ya baru ihap ban Ailem, ban Samlam. Nagani pibara, nama kani kalong kamek cuna, yaga banai ti na kapet, yaga cimi pat bukan buram jemu, balik kacing kiu jemu syapne, baru katbang ap milenti, yaga ciwan biang jemu, ni terwa semua hame, yaga ni kacing kinya kapakut makabaem, ni kerpa jemi kapet yaga cing terwa kinya juga parang jommi. Batu kubur uciknya pada kasingnya cemu melaman ban penyasuk yang ibang mehi. Cuai memengi kebon sa dekamet kasnam kuon jommi. Ban kebon pendak yang mesti bakuon cemu. Ngin kalong kawai kamen sim hau kres. Jumlai ini ya, aingu yo jisu haganiga kelimat hadir mengenai syashkor ya ketin jemu, hadir mengenai pediang yu hagadur janggu yu Kristus bakut. Yo lesi dan pedang jungi jam shimala dan pediang yu jisu haga yu Kristus. Baro ni dan saudong kini keduaan ke depan. Ngin penempalai yalade haga jingjal jangam sim. Don penpai yaga jingjam jopi sauhi, bon kedau api yaga nanti joga jingsep maka jing sebon. Umlai banon bod berah, upa, baru kon, baru mensim bakon, un kerku yapi. Domeso kamas kalawai. Kasdon kucingnya buram, nak reception committee, nak kerja di malam kelakret, pada kali kapor, nak kerja di baru di pajang, pada aja cepat ki, pada tiang buram di angin keluar kerja. Tim memantau senam jauh kasyasi selam kayu keris seperti sama. Kejing kotor jauh kayu keris seperti sama. Upuk jauh pola arah kaki senam naik punyau
habalunya ulang kumnya kayukers kedai ketemi kejakri kejonga kaajumut hakakam jong kapalang bat hakak iblang sana kini dia baca jumut jongkok jongkol yang sonsa hadu mata ini ibu kemudian kejuk ke mamtapat kum kisamla le sing labong bursin nitlot hajingit jadi views kita ku YouTube channels ku Instagram page YouTube channel juki nama ila dia ku views ini jadi ke bakha ha ya ila salam tentang kisamla ha ni kejuk mamta Mendel Gazali Inshallah Safi Lansa Penbayi Bagi A Karami Club. Dia komentar yang terima tapi baru tak di ramba atau terima kesalahan begini. Nada gospel jongyon estelong kebendri ku dikhatsan kuar. Ukpu bangan ai ulong kedok jenga na kebenta kejingin jong kepertai. Bad hakimi kasni kebangi rakhe bad pengan burang yo blay ubalong trajing Jesus Christ ubangi yo pediang dengan mestep hagadur jong genyu Christ bukut bad ya kebangi sapengkut ya gani kasni da kejingman ya sacrament keban pendi keban pensyai bad pensyong ya kai kebangi ngek ya kai kebangi pla da kebangi syam da kebangi mat bad kebangi yokta ya kejingku kijong mulai lawan ong lagi kemat jong kejinge lagi kemat jong kejinge bagi kemat jong kejingerman Kasami kadai ko din ay marway so away kadai kadai kasami kapen sarwa yala kecingem tang na kicing soha pat kicing awe Hey Sami, John, hindi join ang kasini. Hindi nga nagpisa rin. Akala ko nga ang nakita siya na may. May ay isa siya nga nag-extrabahabit ni Paralok? Kun, iniisip ang ano na pinagkasimpang kasisitong. Nagtami katabi, Grace maaayit si kuha ka siya. Ang darpisa kun. Paniya ka pa yung kun. Tagal niya kun. Siya sa ating kaamaran. Ngundan kami pero siya tawa. Hindi ka bisa. Siya kun.